biyan na niyang minunang panahon, na niyang gegera la paria ginaldo, pore kaliwang bayani tamo, ne? Ketila migiste, ketila menibatan, ikit na rin Kapampangan, nyega na ganang disaster sigurados, lebasan tala, ing Albog, ing Bagyo, ing Mount Pinatubo, ing biglang may crash yung kaya katamong ekonomiya. So, lebasan tana, pero definitely, yung compare tayo ining COVID-19 pandemic ini versus karetang milabas disasters kiniking bansa tamo po kay Pampanga. Alalang sinabi reta, talagang masakit siyang masakit ini, ne? At ikityo naman yung gobyerno talagang iyaganagana gewa na para asopano ring memalian, huling nungali, mag-collapse yung gobyerno, mag-collapse la rin tao. So, ko mamasa ko na yung Kapampangan, talaga dya, ne? Yung bansa tamo, talaga dya. It's a matter of time.